itariki ya 28 Gashyantare 2026 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabaga ibitero bikomeye by'indege na misile kuri Iran. Guhera ico gihe intambara ikomeye yahise itangira. Impamvu yabiteye, Amerika yavuze ko yananiwe kumvikana na Iran ku masezerano yerekeye ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi nuclear, maze ihitamo gukoresha ingufu za gisirikare kugira ngo isenye ubushobozi bwa Iran. Mu bitero bya mbere, umuyobozi w'ikirenga wa Iran uyu ni Ayatollah Ali Khamenei yahise yicwa, bituma Iran nayo yihimurira misile ku birindiro bya Amerika mu bihugu birimo nka Bahrain, Kuwait na Qatar. Nubwo intambara rero yatangiye vuba aha, amakimbirane y'ibi bihugu byombi yamaze hafi imyaka irenga 70. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1953 urwango rw'ubutasi rwa Amerika CIA n'urw'Abongereza bateguye ihirika ry'ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe wa Iran Mohammad Musa Ghedi wari watangiye kwitwara mu buryo butandukanye n'inyungu z'iburengerazuba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1979 iyi ni nayo nkingi ikomeye y'uru rwango. Abigaragambya muri Iran bahiritse ubutegetsi. Shah washyigikiraga abanyamerika. Muri uwo mwaka abanyeshuri b'abanya-Iran bigarurira ambasade ya Amerika i Tehran, bafata n'abanyamerika 52 gwate mu gihe cy'iminsi 44. Ibindi bihe rero byaranze irihangana. Mbere y'uko intambara ya 2023 itangira, habayeho ibindi bihe bikomeye byongeye uburakari. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1988 Amerika yarashe indege y'abaturage ya Iran Air Flight 655 yibeshye ko ari y'intambara, ihitana abantu 290 bose. Muri 2020 Amerika yishe General Qasem Soleimani, umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Iran, mu gitero cy'indege i Baghdad. Mu mwaka wa 2025 habaye intambara y'iminsi 12. Habaye imirwano ikaze hagati ya Israel na Iran muri Kamena 2025 yatumye Amerika nayo yinjiramo mu buryo butaziguye. Kugeza ubu muri 2026 intambara iracyakomeje, aho impande zombi rero zikomeje kurasana no kwangiza ibikorwa remezo mu karere k'iburasirazuba bwo hagati. Aha tugerageje kuvuga ku nkomoko y'amakimbirane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko benshi bakomeza kwibaza bati ubundi ibihugu byombi bisekuranye mu ntambara yeruye ninde watsinda undi, ko byagaragaye ko Iran nayo ataragafuka imvugo rimwe. Ubuhe buhangange Iran ifite mu gisirikare bituma itisukirwa na buri wese, kubera ko Amerika ikomeje kuba gashoza ntambara mu bihugu byinshi. Turaza kurebera hamwe benshi mu bikomerezwa Amerika yivuganye, ariko Iran yo ikamwereka ko kuba yarisha umuyobozi w'ikirenga wayo ariko sigomba kuzira. Ibyo tugiye kuvugaho byose ni inkuru zanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye mu isi nka BBC, France 24, The Washington Post, World Military Power Analysis na documentary icukumbuye yakozwe na televiziyo y'abanyakatari Al Jazeera. Byinshi wibaza rero kuri Amerika na Iran tugiye kubiganiraho byose ubwo uri hano. Wageze kuri Kigali Post. Yumva nk'ibisanzwe nitwa The Green, kandi kubaha ibyegeranyo byiza, amakuru meza, si ibyo n'inginga. Gusa urambabaje niba utarakora subscribe hano. Ikaze mwese. Tubanze turebe gato ubuhangange bwa Amerika mu gisirikare. Ubuhangange bw'igisirikare cya Amerika US Armed Forces bushingiye ku bintu birimo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, ingengo y'imari nini, hamwe n'ubushobozi bwo kugaba ibitero ahariho hose ku isi kandi mu gihe gito. Muri iki gihe rero, ubwo ni muri uyu mwaka wa 2026, hari bimwe mu bintu by'ingenzi biranga ubwo buhangange. Icya mbere ni ikoranabuhanga n'intwaro zigezweho. Amerika ifite intwaro zikaze kurusha izindi zose wabona ku isi. Izi rero zirimo indege zitaraswa stealth aircraft, indege nka F-35 Lightning II ndetse yewe na F-22 Raptor zifite ubushobozi bwo kuguruka mu kirere cy'umwanzi zitabonwa n'amaradari. Amato atwara indege rero nka aircraft carriers. Amerika ifite amato 11 manini nka USS Gerald R. Ford ndetse yewe n'ibirindiro byimukanwa mu nyanja, bituma rero ishobora kurwana mu bice byose byo ku isi. Intwaro kirimbuzi zinazo Amerika ifite byinshi rwose. Amerika ifite ububiko bunini bw'ibisasu bya kirimbuzi bishobora kuraswa mu kirere, mu nyanja cyangwa mu nyanja rwagati bikoresheje amato ya submarine. Cya kabiri ni ingengo y'imari n'ubukungu. Amerika nicyo gihugu gikoresha amafaranga menshi mu bya gisirikare ku isi. Mu mwaka w'ingengo y'imari ushize yakoresheje amafaranga asaga miliyari 800 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga rero yifashishwa
izifashishwa mu gushaka ibikoresho bishya kandi bigezweho binafite ikoranabuhanga rihambaye, gukora ubushakashatsi R&D ku ntwaro z'ejo hazaza nka hypersonic missiles, gufasha ibihugu by'inshuti nka Ukraine. Cya gatatu rero ni uko Amerika ifite ibirindiro hirya no hino mu isi. Amerika burya ifite ibirindiro bya gisirikare birenga 750 mu bihugu bisaga 80. Ibi birindiro rero biyifasha gukurikiranira hafi ibibera mu bice bitandukanye nko mu burasirazuba bwo hagati na Aziya, gutanga ubufasha mu bya gisirikare vuba nk'uko biherutse kuvugwa ko igiye gufasha RDC kubaka igisirikare gikomeye. Icya kane ni impinduka n'ibibazo bikomeje kugaragara. Nubwo ari igisirikare gikomeye, hariho imbogamizi kigenda gihura nazo. Impinduka mu buyobozi, aho ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwatangaje impinduka zigamije gutuma igisirikare gisubirana ubushongore n'ubukaka bwakomeje kugabanuka kubera intambara ndende bakomeje kwishoramo. Imikoreshereze y'amafaranga rero, aho raporo zerekana ko hari igihe igisirikare kigura ibikoresho ku biciro biri hejuru cyane y'iby'isoko. No mu gihe cy'ubugenzuzi bwo muri 2024 bwerekanye ibikoresho byishyuwe inshuro 80 z'igiciro cyabyo. Muri make rero, ubuhangange bwa Amerika ntibushingiye gusa ku mubare w'abasirikare, ahubwo bushingiye ku mbaraga z'amafaranga, ikoranabuhanga ryo mu nyanja no mu kirere, ndetse yewe no ku butaka n'ububanyi n'amahanga mu bya gisirikare. None se Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi biramutse bihuriye mu ntambara yeruye, ninde wakubita undi? Reka twinjire mu bubiko bw'intwaro bose batunze. Isi y'iki gihe, aho ibihugu bihanganye mu buryo bw'amabanga n'imbaraga, nta bushyamirane bwigeze bukurura impaka nk'uburi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Iyi si intambara isanzwe, ni ihangana rishingiye ku mateka, ku myumvire, ku idini, ndetse yewe no ku nyungu z'ubukungu n'umutekano w'isi yose. Ariko se mu by'ukuri, iyo urebye ku bisirikare by'ibi bihugu byombi, ninde ufite imbaraga? Ninde ushobora gutsinda undi? Kandi iki kibazo kidafite igisubizo cyoroshye. Mwaka w'1979 habaye impinduramatwara ikomeye izwi nka Iranian Revolution. Icyo gihe rero Iran yahinduye ubutegetsi, iva ku bwami bwa Mohammad Reza Shah Pahlavi ijya ku buyobozi bwa Kiyisilamu buyobowe na Ayatollah Khomeini. Kuva icyo gihe rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye umwanzi mukuru wa Iran. Ibihano by'ubukungu, iterabwoba rishingiye kuri politike n'intambara z'inyuma byatangiye kubaka urukuta rw'ihangana. Imbaraga zishingiye rero ku bukungu, imbaraga za gisirikare nazo zikaba zishingira cyane ku mafaranga igihugu gifite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha hafi miliyari 895 z'amadolari y'Amerika ku mwaka, mu gihe Iran yo ikoresha hagati ya miliyari 15 na 30 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Iri tandukaniro rero ni rinini cyane, rituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigura n'indege zigezweho, misile zifite precision, satellite n'ikoranabuhanga rigezweho. Iran yo rero igahitamo gukoresha make meza, kandi nyine ikubaka uburyo bwo kwirwanaho buhendutse kandi bufite ingaruka zikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege zirenga 13,000 stealth jets nka F-35 na F-22 bombers zishobora gutera kure cyane. Iran yo ikaba ifite indege nkeya cyane kandi zishaje. Ibi rero bivuze ko mu ntambara nyayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahita zigenzura ikirere mu minsi ya mbere. Icyo gihe rero ibirindiro bya Iran byahita byangirika na radari zayo zigahita zicika intege. Intambara yo mu mazi noneho, mu nyanja, Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ni igihangange. Aha nakubwira ko bafite aircraft carriers submarines, ubu ni bwa bwato bunini bukomeye cyane 11, mu gihe Iran yo ifite amato mato menshi, nyine uburyo bwo gutungurana buzwi nka asymmetric warfare. Ahantu rero h'ingenzi cyane ni Strait of Hormuz, aha akaba ari naho hanyura peteroli nyinshi ikoreshwa mu isi yose. Iran rero ishobora gufunga uwo muhora bigateza ikibazo gikomeye ku bukungu bw'isi, ibyashyira igitutu gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika iyo ntambara yaba irimo na Iran. Intambara yo ku butaka rero, aha rero ni ibintu bihinduka bikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite tanks zigezweho n'abasirikare bafite training ihanitse, mu gihe Iran yo ifite abasirikare benshi, ubumenyi bwo kurwana mu gihugu cyabo. Niyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kwinjira muri Iran, byazigora cyane kuko nyine intambara ishobora guhita imara igihe kirekire. Ibi byibutsa ibyabaye muri Iraq, aho Iran yo irushaho kuba nini cyane kandi ifite ubwirinzi bukomeye. Isire ni intambara y'ubwenge. Aha rero niho Iran igira imbaraga nyinshi kandi zidasanzwe. Ifite misile nyinshi cyane, drones zishobora gutera kure.
buryo bwo gutera ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere nayo ifite misile zifite accuracy iri hejuru cyane. Ibi rero bikaba binatuma Iran ishobora gutera vuba mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zasubiza neza cyane. Strategy z'intambara rero iki nacyo kikaba ari ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwana intambara z'isi yose, zifite ubushobozi bwo gutera kure kandi aho ariho hose mu isi, mu gihe Iran yo irwana irindi gihugu cyayo ikoresha uburyo bwo gutungura kandi ikifashisha imitwe yishyigikiye nk'abahuti bo muri Yemen ndetse yewe n'abandi benshi. Ibi rero bikaba bituma Iran itarwana kugira ngo itsinde Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo nyine irwana kugira ngo iyigore. Ingaruka rero ku isi yose iyi ntambara yagira niba intambara ibaye, ibiciro bya peteroli bihita bizamuka ku kanya cyane ku isi, ubukungu bw'isi yose bugahungabana, ibihugu byinshi bihita byinjira mu ntambara. Ibi bikaba bishobora no gutuma habaho intambara nini cyane kurushaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirusha Iran kure cyane rwose mu mbaraga z'igisirikare, ariko nyine mu ntambara nyayo Iran ishobora gutuma intambara iba ndende kandi igoye. Muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imbaraga z'ikirenga, ariko Iran yo ifite ubwenge bwo kuyikoresha mu buryo butuma uwo bahanganye adatsinda byoroshye. None se ko Iran bayirusha ibintu byose, kubera iki ikomeza kwihagararaho ikaba inzozi mbi kuri Trump? Iran ikomeza kwihagararaho mu ntambara ihanganyemo na Amerika binyuze mu gukoresha ingabo zayo zikomeye nka misile na drones zisha mu misozi, kwanga ibiganiro by'agahenge no kwihimura ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Iran ivuga ko iyi ari intambara izakomeza kwirwanaho, ikaba rero yarakabijije imigamba zo kwihorera nyuma y'igitero cyahitanye abayobozi bakuru bayo. Impamvu nyamukuru ituma Iran ikomeza kwihagararaho ni ubwibone mu bushobozi bwa gisirikare, missile and drones. Iran ifite misile za balistike zikomeye n'indege zitagira abadereva, drones zihisha mu masenga no mu misozi zishobora gukoreshwa mu kwihorera. Kwanga ibiganiro yo kwa Iran yatangaje ko nta biganiro by'agahenge izasaba Amerika, byerekana ko yiyemeje gukomeza imirwano. Kwihimura ku bitero. Iran ikomeza kwihimura ku bitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ibyakozwe mu mujyi wa Arad na Dimona muri Israel, byangije ibikorwa remezo, gufunga amayira y'amazi. Iran yagaragaje ubushobozi bwo kurasa amato anyura mu muhora wa Hormuz, bikaba bihungabanya ubucuruzi bw'amazi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Ubushinwa n'Uburusiya bukaba bukomeje gufasha Iran mu buryo bwa politike, ubukungu n'ubutasi, ariko bikirinda kwinjira mu ntambara ku buryo bweruye. Ibi bihugu bitatu bifatwa nk'itsinda rya Shrink, bifitanye umubano ushingiye ku kurwanya ubutegetsi bw'iburengerazuba West. Ubundi kuki Amerika yakomeje kwigira agashoza ntambara mu isi yose? Ubushotoranyi bwa Amerika bugaragara nk'ibikorwa bya gisirikare by'ikoranabuhanga bifashisha mu kurinda inyungu zayo n'iz'inshuti zayo, ahanini byibanda ku bihugu bifatwa nk'umwanzi nka Iran na Venezuela. Ibi bikorwa bikunze kurangwa no korohereza ubwato bw'intambara nka USS Gerald Ford, indege z'abasirikare mu duce tw'amakimbirane, bishinjwa na bamwe nko guhungabanya ubusugire bw'ibihugu. Ubwo bushotoranyi bwa Amerika nibwo bwanagaragaje ubuhangange bwabwo binyuze mu gufata abayobozi bakomeye kandi batinyitse, bamwe bakanicwa. Vuba aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zifata cyangwa se zikivugana bamwe mu bayobozi b'amahanga zashinjaga ibyaha bitandukanye, harimo iby'iterabwoba n'iby'ibiyobyabwenge cyangwa se guhungabanya umutekano wayo. Abayobozi bakuru bavuzwe cyane muri ibi bikorwa harimo witwa Nicolas Maduro, perezida wa Venezuela. Muri Mutarama 2026 amakuru yatangajwe ko ingabo za Amerika zafashe Maduro n'umugore we mu mujyi wa Caracas, bamujyana muri Amerika kuburanishwa ku byaha by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Manuel Noriega wo muri Panama. Muri Mutarama mu 1990 Amerika yagabye igitero muri Panama, iramufata imujyana muri Florida. Yakatiwe gufungwa imyaka 40 azira gucuruza ibiyobyabwenge n'ubujura bw'amatora, aza gupfira mu nzu y'imbohe muri 2017. Saddam Hussein wo muri Iraq. Nyuma y'igitero cyo muri 2003 ingabo za Amerika zamufashe mu kuboza uwo mwaka, yaje gushyikirizwa rero ubutabera bw'igihugu cye, akatirwa ubwo gupfa maze amanikwa muri 2006. Muammar Gaddafi wo muri Libya. Muri 2011 igihe ingabo za NATO zirimo n'iz'abanyamerika zashyigikiraga ubwo bushotoranyi muri Libya, Gaddafi yarafashwe maze yishwa n'inyeshyamba zamurwanyaga. Osama bin Laden wo muri Al-Qaeda. Nubwo rero atari umukuru w'igihugu, yari umuyobozi w'umutwe ukomeye. Amerika yaramwivuganye muri 2011 mu gikorwa cyakorewe muri Pakistan.
Qasim Soleimani wo muri Irani. Yari general ukomeye muri Irani. Amerika yaramwishe mu gitero cy'indege muri 2020 i Baghdad imushinja gutegura ibitero byibasira abanyamerika. Ibi bikorwa kenshi abanyamerika ibivuga nk'uburyo bwo kurengera inyungu zayo cyangwa se guhangana n'abanyabyaha mpuzamahanga. Aha twanze kongeramo umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei nawe wishwe. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.